Kunabantu la engifisa wazi ukuthi uNkulunkulu uyabathanda but babukwa kabi emhlabeni because abazenzi lezi zinto ezi-more evil ezenziwa abantu, njengokuthi bakhele ngamaqhubu enye inyoni ukuze behlale kahle, which is why endlini uzobona ubhuti nosisi bengazwani ngoba usisi uhlezi ecindezela ubhuti kube sengathi yena u-right kunobhuti, kanti ubhuti ingoba ukukhuluma kakwazi, usisi manje uhlezi ezakhela igama lakhe. Nasemsebenzini kunabantu babonayo ukuthi nje kahle kahle there's nothing to show, kodwa-ke manje kukhona ababacindezelayo. Uthi laba abacindezelayo babona ukuthi abantu aba-strong, abane-positivity, ngoba lo une-negativity and abantu sebeyijwayele, so sebeyamamkela. Noma ngabe-ke kungenjalo, abantu balelizwe okuyibona abanemali, ubona kuyibona abacindezela abafelokazi, iy'ntandane, abadla izindlu zabafelokazi nezey'ntandane to be more richer. But ngizama ukuveza ukuthi labantu laba ababukelwa phansi la emhlabeni, ezulwini ababukelwa phansi. For example, isicebi noLazaro. Isicebi according sona sasiwe paradise, kodwa-ke ukufa kwadecide ukuthi iy'ngilosi zothatha uLazarus zimisa le phezulu, mase ukuthi isicebi siyale kwalasha. Ngiqonda ukuthi uNkulunkulu abantu abangaziwe emhlabeni uyabazi, abantu abaziwe emhlabeni akabazi. Ngisho na uJesu wake wayisho lento le, wathi omncinyane emhlabeni uyakuba mkhulu ezulwini, omkhulu emhlabeni uyakuba mncinyane ezulwini. Ngizophinda futhi, omncinyane emhlabeni uyakuba mkhulu ezulwini, omkhulu emhlabeni uyakuba mncinyane ezulwini. uJesu uveza ukuthi iy'ntandokazi zomhlaba ezulwini azaziwa, kodwa-ke iy'ntandokazi zasezulwini emhlabeni azaziwa. Na uNkulunkulu into ayivezayo uzama ukusivezela ukuthi akumele sibukele abantu phansi. Imvamiso labantu obabukela phansi, uNkulunkulu uhambe baphakamise ukuze ekukhombise ukuthi njengoba yena ekhona emhlabeni ukhonela ukulungiswa. Ngeke uze ube nobulungiswa okudlula uNkulunkulu. uNkulunkulu ukwazi ukuthatha umuntu ongelutho, athi uma emphakamisa aqale abuko umhlaba wonke. Okubuke lezi imali ejwayele ukuphuma ziphumela labantu abangayilutho, kuthi laba who have plans about life zingabaphumeli. And look at the generosity eyenziwa yilabantu abangayilutho. They bless everyone to show inhliziyo yabo ukuthi inkulu. Uma ufuna ukubona umuntu mnikeze imali, for example, angithi ngale nkathi umnikeze imali awungoqo, uzoba ungoqo kakhulu, azise kakhulu, aphakame, ayibone ngcono kunabanye. Kodwa uma umnikeze imali akhuleke, ahambe ebusiza bonke abantu, akhumbule iy'hlobo zakhe, it shows ukuthi unjalo, kodwa ukuthi unama-limited resources. Impilo-ke ikanjalo. Labantu esibabukela phansi uNkulunkulu akaboni kanjalo. Okubuke iy'ngane sengcina ey'ncane zinokukhuluma zithi angimfuni lo, zilwe. uNkulunkulu uzazisa sesiswini iy'ngane ukuthi ngeze izwane. Why? Okubuke umama owayemitha amawele usebhayibhelini, uJacob and Esau, ukuthi balwa, they struggled within, and washo wathi the older son will serve the younger one. And as a result, kwanzima ukuthi noma sebekhula bezwane. Ingobani? Ingoba ukukhethwa kwabakufani. Omunye wayesula, omunye wayehlakaniphi. Isuli lesadayisa ngefalaso ngenxa yesidlo esisodwa sosuku, kodwa ohlakaniphile uyilowo omncane, lo owathi end up ebusiso uNkulunkulu ngoba he struggled with God and he prevailed. uNkulunkulu wamnqaba wathi Israyeli. Ngizama ukuthini-ke labantu ababukelwa phansi, just as lo owala noNkulunkulu waphumelela, wayengelutho, ehleze etshena ukuthi u-Esau une-birthright, uyena ongcono, yena u-right ekuhlaleni ematendeni
asize umama ngokupheka. But uma usathi ukubheka, uNkulunkulu ended up lifting that person up. Sengiqonda ukuthi angabi khona umuntu ozomubukela phansi ngoba kusasa uzomdinga. Noma ngabe umuntu methula, abantu abathulile obabona ngathi abanamandla, labo bantu babalulekile kakhulu, I'm telling you. And kumele bahloniphe kakhulu. Kuthi laba ababanga umsindo, abahlezi bekhuluma, abathanda ukulalelwa bona bodwa, I don't usually pay attention nami kulabo bantu because it's all about them. Nami phela uma ngikhuluma nabantu ngiyafuna ukuthi umuntu angizwe, ngahlezi ngizwa ngaye, because impilo kanjalo. You get to hear me, I get to hear you. You get to listen to me, I get to listen to you.